Ka letšatši le lengwe la go fiša, Zara o bona sehlare sa moapola. Le ge Zara a na le molala o motelele, ga se motelele ka mo go lekanego gore a fihlelele diapola. O a taramologa. Eupša, le ge a leka ka maatla, diapola ga di fihlelege. A nyamile, Zara o dula ka fase ga sehlare. Ka yona nako yeo, Mazu, e lego ngwana wa Tau, o tšwelela ka morago ga sehlare. O tseba gore ga se ka mehla e lego taba ya gore o yo motelele. Eupša, ke go hwetša ditsela tše bohlale tša go hwetša seo o se nyakago. O bona le go šupa mokgobo wa maswika kgauswi. Ke moka Zara o hwetša ke leano, o paka moswika ka le tee ka le tee ka kelohloko gomme a ga ditepiso gore a eme godimo ga tšona. Zara o ema godimo ga maswika gomme o otlolola molala wa gagwe. O kgona go fitlhelela apola. Ge a gema apola ya go rothiša mala, Zara o ithuta thuto yeo. Ga se ka mehla e lego taba ya gore o yo motelele ga kakang. Eupša, ke go hwetša ditsela tše bohlale tša go hwetša seo o se nyakago. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com